Čekaj, znam! Izzy, idemo u pustolovinu. U Vjetropolis. U grad Pegaza? Moramo saznati što se dogodilo s vašom čarolijom i vratiti je. Oni imaju čaroliju, možda mogu pomoći. Ali Pegazi znače nevolje. Što ako to nije istina? I zemaljski poniji su to mislili za jednoroge. Možda nas dočekaju raširenih krila. A što ako ne? U daljini je nepoznat grad, što se sprema mi ne znamo sad. Bojim se, priča glasit će, nestao poni, sad suze ronim. Ali ne boj se, još jedan poni ovdje je. Pazit ću na tebe kad odlutaš.